dear Mr. Longley. Anak ko, nayawat ko kadinken ka, jay papaitid da asurat. Kat inyawat yumot itay kanyak nanang. Saan asurat day jay? Wedding invitation day jay best friend ko nga agkasar. Agkasaran ni Helen. Nanang, intun umay abulan ka no. Nay, nagbiitay. Tadamot ng edad na. Trentanan. Lilia, anak ko, saan mo kumamot adanunan day tanga edad? Makiasawa ka kuman, tapno makitak pa'y dagiti apo kukken ka. Ay nananang, siyak manin tinalagip yo. Katuan mat, di mo kunaan maipada ka kadagiti aantem anagbakit abalasang. Nanang, ubingak pa'y. No makiasawa ak. Awanan ati kadwayo dito'y balay. Sige kayo. Kaya't ko nga rod makiasawa kan. Ay, narigat ti mabakutan nga awan mangay ayat ken ko na. Nasayat man tanawat mo ti invitation para iti kasarmi ken ni Ed. Nakigtutak nga rod. Tawan mo't amok a boyfriend mo. Idi nga min nagaram ni Ed. Sinong batak adagusan Kat kayat namatan nga kalay sa kami adagos. Tanasurok ka no akwarintanan. Kasta ka di. Kaslagap apura kami anya. Kat kasta talaga ata adan edad yung friend. Kat si ka ngay mahat. Kaano ngay matilong table mo. Agtal na ka man dita. Awan pa'y dito'y panunot ko day taabanag. Uy, saan ka nga umububing anya? Dandani ka mata nag-30. Ay na friend, yak pa'y masangot ti agayat. Day tantumat nga min agisursuro latan ti ayan ti oras kan panawan mo kat. Kat anya ngay nga rod. Apahay, awan lat baro akatrabaho amon aya. Puro damat na asawaan amin. Di bale, dumteng to lat ti Prince Charming mo. Katuan, apay ko mga agapuraak ngay. O sige, mapanak ije pagrentahan ti gaon ko. Iso nga agmeriendatan. Aywan, tadamot gayam classic inton madamdama. Class, numalpas yun ako piyaan day to ada dito'y blackboard. Mabalin yung tagawid. Yes, nalpasa ko. Goodbye, ma'am. Okay, see you tomorrow. Okay, return. Puya takmanan nga ag-check. Ma'am Lilia? Ada ka di kayat mo adamagan. Kuha ma'am. May papaniti assignment mi. Jan, umay ka na. Agawitan. Kuha, mabit lang. At dalang ibagak ini ma'am. Apay adi mo maibaga-baga. Umay kakit din. Di nakiguyan. Di ka lang mabayin ka ni Ma'am Lilia. Bye, ma'am. Pasensyakan ka ni Jan, Nakulit nga main. Apay anagan ko tinakasurat dito inaramid ni Jan Adani. Nagkamali lang ata anang isurat itinagan ko. Namin adu namat adi nakamat tinagan ko. Lilia nga tamot tinagan tidakdakamaten na nga special a babae itibiyag na. Lilia, anak ko, rabiin. Nakaraing ka pailaan. Wala nang, basbasa akla ang timpasurat ko adaniw kadagiti estudyante. Ay, ang saan ka unay nga agpuyat Ay, maturog ka kit din. Wala nang, umuna kayo latan ang maturog. Kita man day ta ibagbagam adaniw, friend. At di man Curious lang. Iso akayat ko abasaan. basa man. Kunanan Para kan ka, ayat ko, Alilia. First line pa ilaang, nagan mo din nakasurat. Kunak nga rod nga amangan no nagkamali na. Kasano ako nam anak kamali? Kat naglawag anak kala na dita tinagan mo. Win nga rod, friend.
In fairness, nagmayat dati danim na day nga estudyantem. Kasla in love. Di ka man nagsao iti kasta. Damagak man laang kan ka. Awan ka di madlang mo kinkwana? Awan mat. Kasla ordinaryo laang mat nga estudyante. Kat ditam amadlaw nga da pa naggusto na kan ka. Di ka man agsao iti kasta, friend. Kat na working student dayta. Ulila ka nung amin. Day tamot ti ko nana. Graduating matan kat. Juan, iso ti may sa akalaingan iti klaset. Malaksid ang nagagat, nasingpat pa'y. Kan? Gusto kan ka, Ma'am Lilia. Mabalin ka di mat ti kasta. Agtal na ka man. Okay, class, dismissed. See you tomorrow. Bye, ma'am. Benji, Yes, ma'am. apeng absent ni Jan. Adda trabaho na ita, ma'am. Yururnungan na ngamin ti panagadal na iti kolehiyo. Kasta ka niya? Amo, ma'am. Kanayon na kang istoryaan kanyak. Taapay. Ibagak ka din ti sekreto na, ma'am. Anya dayta? Kinapudno na, ma'am. Crush na ka ni Jan. Anya? Un, ma'am. Sika kano ti inspirasyon na iti panagadal na. Okay. Kanayon ko nga ibagakan kwa na. Asaan na amabalin nga ayatan ti maestra na. Ngam ko na namat amabalin. No comment dita abanag. Amok, ma'am. Iso nga ibagbagakan kwa na. Alipatan nanday taarik nanakan ka. Ta imposible mapasamak. Sige, ma'am. Mapana kun iti sumaruno a subject me. Kung naglangarodan kan ka, ada pa naggusto kan ka day nga estudyante. Ay, saan amabalin? Talaga asaan ang mabalin? Imbaglakit din tadandanin graduation. Agkulay ton, kat saan na kun amakita. Malipatan ng tumatlaang day taarik na kanya. Sa bagay matkiti, crush lang. Narigat ti maintriga niya. Ay, makiasawa kang aminan, Kas kalaka na mataya. Sa bagay, awan to pa'y boyfriend mo. Katuan. Kasano ang maadaan ka iti boyfriend? Kat dito'y kalaang matunag ti classroom mo nga inaldaw. Rumwar ka ngamin, Expose your beauty. Congrats, friend. Agyaman ak Lilia. Kita, amin nga'y matindar iti kasar ko agagayim ko. Adamin partner na nga'y may si Kalaan ti awan. Tilamad-madlaw mo. Pudno mat awan man laang escort mo. Ay na, bay amon deta escort. Kita ang dagiti ada partners da, Nakaragragsak na. Ada ka holding hands na. Good, anya ko maita. Kaano mat aya amaadaan ka iti partner, friend? Ay na, friend, di nakadi pa kasikuran. Dagitikit di bisita yukin nila kay mo ti asikaswam. Okay. Thank you for coming, friend. Siyempre, imayak oreawan partner ko. Tapno di nakguraan. Lilia, danda di mo't gaya mon graduation dagiti estudyante. Wana nang, daita ti pag-overtime man mi a teachers. Ay, isugayam akanayon ka amarabyan nga agawid. Kasano, minalim ti practice dagiti estudyante iti panagmarchada. Ay, agam amom anak ko. Madandan aganak no kasi amarabrabyan ka. Italaang day tinanang, ta-graduationan. Ay, no kumatadda mangitultulod kan ka dito'y balay. Sa anak ko maunay amadanagan. Anya manenti kayat yung ibaga nanang. Ay, kat. Adda ko man boyfriend mo, Ti kayat ko asawan. Adula amin day ta boyfriend nanang. Kasano nga rod amad, daan ka, no kasta mo ti ibagbagam. Addan tulat ta ka di. Saan kayo amasikuran nanang?
Agasan man day ta medals mo dyan. The best student ka talaga. Isagot ko dahito iti inspirasyon ko. Ay, oh, naijayan ni Ma'am Liliaw. Ay, wen. Awan kadwana. Mabalin ko nga asit gan. Ay, di ka man. Kababay na niya. Maestra day ta. Nga ngay kumatimapan mo ibagakan ko na. Basta, adda kayat ko nga ibagakin ko na. Kasano noong tanda ka? Oh, di nakababain. Ura yun ha. Tinapatag. May bagak tirik na kin ko na. Maiturad mo? Nujak aramidan ita. Kaanon tupay ama ibagak tiriknak. Ang mga nujak ton makita ni Ma'am Lilia. Sige man langin. Makamu ka. Uray nak dito ya. Ma'am Lilian, Jan, congratulations. thank you ma'am. So, anya ti plano? Damag ko kat ag kolehiyo ka ka no? Yes ma'am. Para ken ka. Pilitat ti agbaligi. Anya? Sika mamin ti inspirasyon ko ma'am. Amok na imposible. Ngam agsubliak to. Inton makaturpo sa kun iti panagadal ko. Ha? Arman kan to ma'am. Inton dumteng ti umno a panawen. Aday ta, nagsardengan nga agsangit. Ay na, nag-cute matan day to bebe, balasang ko. Karupro pamlao na ay. Wan na. Iso nga impasyar ko dito tapno ipakita ka ni Lilia. Ay na, maadanak kumamat iti kastoy nga apo. Kat ibagam ngamin ka ni Lilia makiasawan, anana. Kat no, isumati ka na yun nga ibagbagakan ko na. Oh, friend, anda ka man. Wan, oh, ato iti baby. Ay na, nag-cute matan nga ubing. Imbag man, ta impasyar mo dito'y balay. Wan tapno umapal ka. Umapalak at talaga. Ay, ubaag man. Ha? Ay na, ay kaya't naksika. Saan nga agsangit? Bagay mo ti agubba iti ubing. Iso makiasawa kan. Wanmat nga may anak ko. Kastoy latan ti biag tayo a teachers. Kalpasan ang maisorom dagiti estudyante, kat makagradwardan, panawan da kalatan. Ay na, friend, agsensenti ka man ditan. Manungutan nga estudyante idi tinagbalig iti biag da. Ay kat ado damatan Numanumot atawon kan a teacher. Wan, nga mabilbilang lang dagiti makamam mo pa'y kanya. Bay amon, tinapatag, nagbaligid gapukan ka. Ay, makapasan na ay matapanunutan no maminsanan niya. Katsika, kumustan dagiti na paggraduar mo nga estudyante? Ay, awanin damag ko kadakwad. Malagip mo kadipay ni Jan? Ay na, one friend. Amom ka di nga indulin ko di inaramid na adanyo. Kita ang manday ita. Ay na, awan ti kayat asawon day jay. Remembrance ko mata. Inam atawanan tinapalabas. Kumusta nga tamatan ni Jan? Lilia, sa dino ti ayan mo. Adak, dito'y paglalabaan nanang. Ay, ada bisita. Sabado, adda bisita. Ay na, anak ko, nakakutsay a lalaki. Ay, nagtaer. Natayag kan kasla profesional. Sino ay day tananang? Ingkakitaan tapinaguray ko ijay salas. Ay, makapanervyos mat. Awan mat amok a bisita. O sige na nang tinakitaan. Sige nagtaer a lalaki kung naktumatkan ka. Hello? Kumusta kan, Ma'am Lilia? Jan? Wen, ma'am. Siyak day tayo. Sit down. Ay na,
Pasensya kan tanakapambalayak laang. Anya di kayat mo, juice no kape. Sana day tati mayak, ma'am. Umay ka pa siya rin. Tatong palit jay karikan ka. Anya? Maikariak kadikan-kan, Ma'am Lilia. Tinungpal ni Jan ti Karina nga agsubli, maysan nga engineer, kan barupay, ngam ti pampanunutek, kat tinaggidyatan ti edad mi. 40 kon, idinto ta 33 na laeng. At damit panagayat ko kenkwana. To'y pagayam mo, Lilia. Lilia pagayam ko, no para kanyak, awan ti makitak aparikot, tagpada kayo mata single. Agpada kayo amature. Ket mamatiak, nga itilaksid tinagidyatan ti idadyo, naragsakto. Ti agbalin a relasyon nyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam, anagpailinged itinagan a Lilia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, kan musical scoring, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Alisa adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan na kaya ti asawak ti pasuruan? Kagura na no kasjay nga adda ibagak. At ti kunak ket nasayaat ngem saan ken kuana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lisa. Diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aging ga kaditan, saan pa'y nakabirok nila kay mo iti trabaho na, Lisa? Ay na, saan pa'y gayam? Napingat mo't nagbiro kiti trabaho. Saan ka numot amaaw-awat kadagiti ap-aplayan na. No kabailan la ko man nila kay mo ti construction. Ado ko mati master kan na. Ay nagayam, iti dadya kinakutong na, kabailan na ayamot ti ag-construction. Dayta nga rod. Apay mo't ngamin akas jay ti kinakutong nila kay mo. Jakman ammo, mangmangan mo. Kat, umanay latangarudan ti sweldom dito nga agpapaay kada kayo nga agasawa. Ay kat iyan anay mi Imbagkit di taadda na ito dananang kantatang nakada kami abasit alote, nga imanay nagpatakderan mi mo't iti basit abalay mi. Sa bagay dakilan atulong dayjay kada kayo nga agasawa. Tasaan kayon nga agabang. Awan ka din at tinabiro ka matrabahom lakay. Awan nga rod. Nagngato mo ti standard dagiti mastra ka na trabaho. No na nga to ti standard da, di ijay ka nababati standard na nga ag-apply. Nagbasit mo ti pasweldo da. Sakit nagriga ti trabaho. Jak kabalan. Apay ngamin aya nga imikat ka iti call center apag trab-trabahowam. Jak nga rod kabalan ti agpuyat. Jak kayatan ti pangrabi at trabaho. Marigatan akon. Kat, kasano nga rod itan, no saan kamot amaawat kadagiti pag-applyam. At nga rod mapampanunot ko nga aramiden, bakit? Anya day talakay. Planok ti umutang iti kwarta kini Uncle Bert. Kaya't kumat atuladan ni Uncle nga da negosyo na. Anya? Umutang ka iti pagnegosyo? Una, Ay, saan ang lakay? Ang mga numalugi ti negosyo, kat nakarkaron ngawan pagbayad mo. apay aya akontraan ti planok, Lisa. Unaamat ngamin. Anya amalugi nga ibagbagamat. Madanagan nakla ang lakay. Kasanuno saan kanto ang makabayad? Sumardeng ka man. Makamalas kamat iti plan-planwak ang negosyo. Anya aya ang negosyo ti plan-planwam. Kaya't ko ti panganan.
Tay simple lang nga panganan. Ngem kayat ko, tay mayat ti buya na apanganan. Tay nadalos kan sosyal akita eh. Anya? Anya ti kunam, Lisa. Umutang ni Andong iti pagpuunan na nga agnegosyo. Wen ka no nanang, umutang ka ni Uncle na Abert. Sos kasano nga no saan nga agbom ti negosyo na. Wano malugi kit de. Day tangarod mo ti ibagbagak nanang. Makaungot kit din. No apay mo't ngamin asaan ang makastrak iti trabaho. Kasano kat napili mo't ngamin. Saan na kayat tay asi-asi a pagtrabahuan. Kan kayat na, tay dakkel ti sweldo na. Ay katalaga amarigatan no kasta. Wen nga rod ananang. Iso abayan tayo Padasan na at agnegosyo. Ay katuan no kasta ti kayat na. Naala kong ti kwarta ni Uncle Bert, no agrugin ton ti negosyo, umikat ka ni ti trabahom tatulungan na. Apay nga'y anangalakan iti kwarta. Addan abangam a pwesto? Adan, nagdawnak nga rodan iti abang. Isuan na ngala akon iti kwarta. Kat agrugita nga rodan adagos tasayang ti magmag na nga aldaw ti dinawnam a pwesto. San pa'y, ipatarimaan ko pa iti pwesto. Papintas iti kasta, mayat tibuyan na. Ket maayayo dagiti tao nga umay mangan. Ay na, saan ka pa'y ako mitkita ngam aggas-gastos kan? Ipatarimaan mo inton addan kitam. Mangrugi ka man ako na, day taman lamang kong kontran ti aramidam. Makamu ka man laangan. Sige, sumrekak nga rodan iti trabaho. Anya, agikat kanton ko nam? Kapilitan tatulungak nila kay ko iji pwesto nga inala na. Alangan mo't nga agmay santo kat pangananday jay. Wen ngam sayang matitrabahom dito eh. Sigurado amarigatan kanton nga agsubli, no addanton na alada akasukat mo. Barang numayat to ti pagbanagan yung negosyo ni Andong. Ay, anyangay nga rod gayam. Agsinatanton. Kapilitan agayam. Ngam, kanayon kanto apasyaran. Kanayon aktulat nga umay gumatang dito eh. O sige, imbagam day ta Da kayo matgayam ti masabat ko, Uncle Bert. Apay, nagapwa ang balasang ko. Iti trabaho, Uncle. Anya? Kung nagmano agnegosyo kayo kiniandong, ket no imutang kanya kiti kwarta, amom ka di? Wan, amok, Uncle. Ngam umikata ko niti trabaho inton mangrugi ti negosyo na. Apay, saan pa yan ang rugi? Anya nga iti aramidan na? Ay na, Uncle. Papintasan na kano pa di pwesto na ala na. Anya? Dayta ti imo na pinanunot na. Wan nga rod, Uncle. Di namot ngamin kayat ti paisuro. Mala, bayam iti diskarte na. Tinapatag, mabayadan na ti inutang na kanya. Mabalin mo ti umikat iti trabaho bakit? Nakagatang ako niti mausar iti pwesto. Ay katwan anya ngamin aputahe ay ati iserve talakay. Binigat nga agsusukat ti putahe, tapno saan ang maumadag iti customer. Fried chicken lang ti agiste di aputahe ta. Sikat ti agluto? Una, agtinulong ta. Sige nga rod alakay. Anya nga tilutuan ta iti mo na nga aldaw? Fried chicken, ken kumpur mi agulay dita. Uray day pay lang ti iserve ta iti umuna nga aldaw. Ken free dagi jay, bakit? Ha? Kaputa umuna nga aldaw ta. Saan ta nga agsingir? Tapang papigsa ta iti pwesto ta. Anya? Inutang mo ti pinagpuunam? Ngam agpakan ka iti libre? Oy, adday ta ka man ako na, kontraan nakmanen. Di ka man mangmalas, sika, Lisa? Makapasuron ti kastang ugali ma. Makaamu ka man laangan. No di mo kaya't ti paisuro. Andong, malugi ta iti panagprespresyom kadagiti makan. Awan mo't tubwantan. Kunak ngamin analaka ti presyom. Nayunan mo't basit Di ka mangisuro. Ingato tanto ti presyo, inton umado ti customer ta. Kaano pa'y? May sabulan tan. Ngam awan mo't kita ta. Uray siya, awan kwartakon. Rumbang ko maapasweldoan nakmat taim mikata kiji trabaho, tapno tulungan ka. Anusam ka diti tumulong?
Kandi ka man reklamo a reklamo. Ay na, imbag tapi masyar kayo dito pwesto, tatang. Padasik man matimangan dito, ibalasang kaw. Mayat ka no kat ti serving yaw. Ala, agpili kayo iti si daon nyo, tatang. Day taman iga daw, ken pinapaitan. Nabayag ajak nakaraman iti kakastakay. Mabit lang nga rod, tatang. Apay amay may sam, ni andong ngay. Adalaang na panaginatang, tatang. Kasta ka day. Ato yan ti order yo, tatang. Mangpili kayo, no sa dino ti kayat yo apagtugawan dita. Sige nga raw, balasang kaw. Manungay ti bayadak, balasang kaw. Bayan yun, tatang. Ay isa na mabalin anak kaw. Bayadak ti kinan kaw. Tanegosyo yu kat nga ron ay taoy. Malugi kayo nang runa kat utang ti pinagpuunan niyaw. 60 pesos laang mo, tatang. Saan kayo mat anag soft drinks? Anya? Kasjay at talaga ti presyo yaw. Wanaw. Binawasam. Kasta talaga, tatang. 60 pesos no meat to meat. 50 pesos mat no meat to gulay. Kat no naglakan day ta presyo. Sapay ado ti serving yaw. Ay awan malugi kayaw. Ibagbagak mo't ka ni Andong, tatang. Di na mo't kaya ti paisuro. Masadsadutak to pa yan nga agbanbantay. Awan mo't maganganab kung agtrab-trabaho dito Naimbag pa idi agtrab-trabaho ak ijay pagtagilakwan ti frozen foods. Tada sweldo. Dito ngay. Mano abulan kon. Awan mo't sweldo. Ay kasaritam ni Andong Ay na, di na kayat adenggan, tatang. Makaunget no ibagak dayta. Kasano da ito yan baka? Naibusan ti kwarta nga inutang ko. Awan mat pagpurchis ta iti ilako ta. Papanan na ngay asaan ka amalugi, Andong. Kat saan mo't ako mitkita to'y pwesto. Una, tabasit pa nga ron ti customer ta. Agrason kan tupay lang amit. Makaamukan adita utang mo. Kapilitan nga i-give up tan ti pwesto. Awanan ti puunan. Kasano nga rodan tinagastos mo pinagpatarimaan dito Kunamot ti aking kuko iti pwesto, ay sublida ti ginastos ko, iti pinangpapintas ko dito, ino pumanaw ta. Kat paisublim nga rod ta i-give up tan, no awan mo't pag-purchase mo iti ilako ta. Andong, madamag ko man. Kasanon nga iti utang mo ka ni Uncle Bert. Ipaunak pa lang ti impasublida a kwarta iti pwesto. Kat pangalaam to nga iti pagbayad mo, iti nabati pa'y nga utang mo. Problema nga rod bakit? Si kaman langan ti mapan makisaw kini Uncle. Ibagam ang nalugi ti negosyo ta. Ipaunang pa lang to impasublida a kwarta. Ala, iyag mo nga rod, tasyak ti mapan. Nakaumay ka matlisa. Anya ti masapul mo. Umayak ko mamakisarita, Uncle. May papaniti anya. Nalugi ti negosyo ni Andong, kat in-give up min ti pwesto. Anya? Kasano nga roden ti utang ni Andong kanyak? Ada nga rod, ipaspasubli na akwarta, Uncle. Ngam, kayat ko asyaklaangan ti umutang iti daytoy. Padasak mamma ti agabang iti uray basit la pwesto mabalin a paglakwan iti street foods. Barang makabayad kami, Uncle. Tulungak ti asawak a makabayad no adagasat ko nga aglako. Ay, alangarot balasang ko. Barang nalalaing ka nga agi-manage iti negosyo. Ay na, agyaman ak unay, Uncle Bert. Ay na, imbaglakit din, tasyak ti nakauna iti daytoy papaabangan da. Naglipit ngam mabalinan daytoy. Street foods matlaang ti ilako. Asidag ti eskwelaan ditoy. Iso asigurado nga ado ti gumatang. Agdalusak pay. Kalpasan na, mapanak aggatang kadagiti masapsapol ko nga aglako. Ibagaklatan ka ni Andong nga adda na sa pulak a pagtrabaho. Diyak pay ibagbaga nga adda abangak a pwesto. Naggapuan bakit? Apay ang nagbayag ka anapan nakisarita kini Uncle Bert?
Nagdiretso ak ngamin ang nagbirok iti trabaho, Lakay. Ket, ada na biro kam? Siyempre nasa anak mo't akaskan ka napili iti trabaho. Anya nga iti trabahom? Kat agla ko manon May salaabulan, manipod ng rugi ka naglako, ngam dakkelan to ibaybayad mo. Talaga nga inununa kayo, Uncle. Nagtip-tipidak atap no mabayadan kayo. Kan napigsamot basit di negosyo. Ado ti aggatang, Uncle. Ay kat nasaya at ano kasta balasang ko. Manupay abulan, sigurado ang mabayada kon ti utang ni Andong kada kayo. Lakit di ay. Nasabat ko ni Uncle Bert. Dumawdawat ak lakit din iti pasensya. Tawan pa'y maited ko iti utang ko. Dandanim ka nun mabayadan. Wan alakay, tamayat ti diskartek nga glako. Saan akasken ka? Anya ti kayat mo asawan? Kat no inutang ko matkat, di kwarta nga ipaspasublim idi ka ni Uncle Bert. Ah. Siyak ti nagnegosyo. Kat mayatan ti basit a negosyo. Ita, dandani kon mabayadan, pati ti utang mo ka ni Uncle Bert. Anya? Di mon tumot ngamin kayat ti dumngag iti isursurok kan ka idi. Pasensya ka na bakit? Ket agyaman ak. Tadandani mon mabayadan ti utang ko. Mabagtiitak iti kapapanunot ko iti pangalak iti pagbayad ko. Pagnakmamdaytan, Lakay. Ita, tultulungan nakmatan ni Andong dito'y basitla nga negosyok, Mr. Lonely. Uray basitla ang kunak, nga madamat magangganan siyak. To'y pagayam mo, Lisa. Agyaman pagayam, Lisa, iti daytoy apakasarita ket dayawon ka. Taam mom at tinulungan nila kay mo iti utang na. Uray kas jay, asaan na akayat ti pasuruan. Takas ta ti rumbeng iti agasawa. Agtinulong da, ken man nakaawat da, iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kan insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat manipod. Iti pagayam tayo nga agnagan iti lolit adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Marigatan kamin iti panagbiag mi. Gapo tasadot nilakay ko nga agtrabaho. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lolit. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Anya, agsardeg ka nga agadal? Kasano lang ang tibiyag mo no di ka matagadal? Diyak kayo ti rumor dito'y balay, mami. Amangan no papanawin nyo ni Marvin. Ipatay ko lakit din no papanawin nyo. Anya? Anya nga ron ti kayat mo mapasama kitibiyag mo? Ti makiin-in narakop latan kan kwa na iti inaldaw? Ni mami man. Kayat da ka apagadalan ngam di mo ba't kayat? Awan ti pabasulam iti udi na, no di si kamot laeng. Pampanunutan mi ti pagsayaatam ngam di mo ba't kayat? Diyak mayulo ti agadal, mami. Nang runa no awan iti danak ni Marvin. Taan niya lang arudan ti kayat yo. Papakpakan kayo laangan di ti balay. Insapulak ni Marvin iti pakitaggadan na. May sa helper iti hardware. Ngamdwa lang aldaw na nagikatan. Naimbag kumamot no nagagat iti balay. Ultimo agdalos iti ruot ni taparaangan kat di na pa'y maaramid. Mami. Nagposkol ti rupayo. Dagiti kakabsat mo, nagagat na nga agadal, kan nagagat na nga agtrabaho diti balay. Idento tada kayo, di kay pay agsagad no jak ibaga.
Nagpadaan nyo ka ni Marvin na asadot! Lolit! Ilukat mo teri daw. Lolit! Apay ka di, Mami. Anyaya ter aramidan nyo. Imalaldawan ang nakapupok kayo dito silid. Apay adi kay rumwarta tumulong kayo ti trabaho dito balay. Wanan, di kay ungat nga ungat. Day talamangan ti amo yung aramidan. Ala, ingkay tumulong ije kusina. Ayan ti asawam. Apay sana tumulong dito kusina. Iso ti mang bantay kini Junjun. Kasi akong ti tumulong dito ko siya, Mami. Apay asaan nga iso ti umay tumulong. Diyak pa'y makita nga trabaho dito balay. Sipod nagnaad kayo dito eh. Mabain lang amin, Mami. Mabain? Wano talaga asadot. Mami, Anya later aramidan na. Di na kadto pa'y matulungan nga aglabay ti kawasyo. bambantayan na nga rod ni Junjun, Mami. Kat si kalaaminan ti patodonan na. Di nanto pa'y mabantayan ang naimbag ti alikutag nga anak yo. Nagpay ti agdaan. Kat nagasgasan ti muging na. Di na nga rod na siputan ang nagturong ni Junjun iti ang dan, Mami. Wana taday talag cellphone ter aramidan na. Ay, talaga lang amin nga alikutag ni Junjun. Hoy, Lolit. Di mo man isakit di asawam apapakpakan laang. Ni Mami mat. Panamat. Sige, pumanaw kami laangin ditoy. Ingkam agnaed iti kalkalapaw asigod ang nagnaadan mi kini Marvin. Imbag ijay, taawan mang mangagmi asao. Makamuka. Ngam awanan bibiyang kuken ka. Nakarit ka pumanaw? Di sige. Kita man tilaing mo asukir nga inanak. Ada kayo manan diti kalkalapaw asigod ang nagnaadan nyo, Lolit? Kunak man no pagadalan da ka dagiti dadakkel mo, iso ang nagnaad kayon iji balayo? Wan, saan mi akaalaan ti ugali da ijay? Kanayon da kami nga ungtan. Apay ngay. Kagura da kami ngamin. Saan da kami akay kayat? Ay na, Lolit. Imposible mat kat kapamilyam ida. Ay, makaumat ti panagsersermon da itinal daw. Ni ka di mami? Wan nga ron. Sa bagay, maawatak matkit di no apay akanayon da kayo asermonan. Ngamin, di yu amutiag trabaho. Kita amatay ti kalapaw yu Kalapaw lang arudan, anagbasit adalusan, ngam nakawarwara pay laeng. Ha? Kita man tadataryo. Agkakaiwara ti bado ti anak mo. Kastamot ti ay ayam na. Agraman ti bote apagdidyan na. Nakawara dita. Dita kaldiro yo nakangisngisit. Nakauguging. Kat mabalin mo kumamot nga is-isan day tapno sumilang. O, day plato yo. Saan pa yan naugasan? Anya laangan tiraramidan yo. Masadutak ngamin nga agidaliman. O, ti asawam ngay. Awan mo diti kalapaw yo. Napan ijay balayda. Mapan agkid daw iti bagas. Awan ka di trabaho na? Awan nga ron. Aging ita? Awan pa'y natalgad at trabaho na? Simrek idi ang makikarpintero. Ngam nasakit ka no ti bagina. Tunggal malpas ti trabaho da. Iso asaanan anapan pa'y. Katita, agsapsapol pa'y laang iti panggadan na. Ay, naimbag pa'y kanyak tanagagat tinakiasawaa. Agkatawanan da ka ni Marvin. Ngam na nakam nga adayo ti asawa. Nagagatmat ni Marvin na. Day talaang tatalaga nga awan panggadan na. Ay, jaklapat dyan ang makapagbayag ni Marvin iti trabaho. Imbag pa'y nilakay ko Taoray mapanla makipurpur diya iti garden. Ngam saan kami mat nga agbisin. Makagatang kami lata iti gatas ti anak mi. Ala, kasano day to yan? Awan man gatasan ni Junjun. Sapay na ibusan ti kwartata, Marvin. Inak mang ibaga kadananan ko. Kaano pa'y nga inikan na kaninanang mo iti kwarta? Ultimo bagas, kat saan pa'y nga agpabulod? No agpabulod man, umay namot la singiran adagos. Makamukha nga rudan ang mga remedyo iti gatas ni Junjun. Di kamat ngamin mang sapol iti panggadam. Di kagdanag. At danto panggadak intun bigat. Imay ni Uncle Ben. Agtrabaho akan o iti garden da. Ni, kat nagsayatan ngay. Wen.
Agtrabaho ako ninton bigat. Anya, umay ka manan mangibaga iti igatang mo iti gatas ti anak mo? Wan ko, mamami. Awan ngamin igatang kon. Tanaibos ti kwart nami. Nagpuskol pa'y laang ti rupam nga agkid daw kanyak iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Anak dakpay lang. Iso at tulungan dak ko, mamat. Napuskol at talaga at naitarupam. Takasta pa'y lati pa nagsasaom. Ala ka din, mami. Bayadak tumit lang. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Kat sadot mo't kagtrabaho di asawam. Basta, bayadak to, mami. Kakaasyak ti anak mo, Lolit. Kat kastoy ti maibagak. Agsubli ka dito'y balay akadwam ti anak mo. Ngam di mo isurot ni Marvin. Ha? Ngam no isurot mo ni Marvin. Uray saan kayo ngagsubli pa'y dito'y. Anya? Diyak kayat apakanan ti sadot a tao. Sapay nagadumat nga rod ti kanan na. Mami. Pudnumat, nagado ti ikabil na iti plato na. Sa inton maibos na, aghirit manan. Ako namlan mabisbisi na nakanayon. Akas lang nadagsan ti trabaho na, idinto tawan mo't nga ron amo na nga ramidan. Mami. Agsubli ka dito'y balay akaduam di anak mo. Kat ituloy mo ti agadal. Siya kun ti makaamoy ti masapsapul ti anak mo. Basta ituloy mo ti agadal. Kumusta ti panakipurdiyam iti garden ni Uncle Ben, Marvin? Nagrigat ti trabaho. Nagrigat ti agsibog. Nagdagsan ti danom nga asiwan. Ano sama? Tapno da sweldom. Awan tumanan bagas na yun. Kan gatas ni Junjun. Nasakit nga rod ti sikat ko. Ano sam nga rod? Takayat ko man trabaho. Ngam awan mat agaw awir kin ni Junjun. Iso nga ano sam trabaho. Ya, umutang kay ti bagas ken sardinas. Wan ko matata. Sana bali, tabayadak to inton ag sweldo ni Marvin. Manaw, ti utang nga makilo a bagas. Uray 5 kilo ko matata. Kan sardinas matan kan itlog. Na, tani na yun naman ang ititlaw. Na yun ang paiti mantika, tata. Ha? Sana bali, tabayadak to matlaang. Ala, pautangan ka. Laglagi pang tagbayan. Wan, tata. Nakaumay ka man dito'y balay, Loli. Ni, ubampay ta anak mo. Nakaturog samot. Wan, awan maaramid ko iji kalapaw. Isong emayak. Kasta? Ay, adda ka di mamerienda dita. Pag merienda anak man. Adamot kit ditay nalingta kamote. Kan mang timpla ak iti Diyos. Ay, agyaman nak. Nabisi na anak anag na nga imay dito eh. Apay nga minyain may ka. Adda ka di ibagan? Umayak la sumarong kar Ala, irwar mun ati merienda. Ay, umay kalagayang makimerienda. Apay, awan ka ninyon. Adda saan kami mat amaaw-awanan iti makanikot. Nasaya at no kasta ala. Mabiit laang. Tamang isagana ak iti merienda. Uncle Ben, umay kuman alaan ti sweldo ni Marvin. Wan, ngam jain nam ngal daw nagtrabahuan na. Talula ngal daw ti bayadak. Apay ngay, Uncle. Kasano, maturong mo ti kalapaw no malpasan ti pangal daw. Di mo tumulong ang iti trabaho. Kuha, Uncle. Nasa una kanyak, nasakit ka no ti ulo na. Inal daw langit din na nasakit ti ulo na. Ay, nakakagpaiso ni Marvin. Ngam dya kaya ti aramid na. Sadot. Sagat no madama ti trabaho. Kung namlan masakit. Nakabumpuntog nga gungunay akas lama pilpilitan nga agtrabaho. Ina na. Uncle. Itad ko ti sweldo na iti talungal daw lang. Ngam dya kayatin nga awatin nga agtrabaho iti garden ko. Ang mga no niya piti maramit ko. Uncle. Mabit lang. Inakalaan ti kwarta. Talong nga aldaw lang ang tinabayadan nga aldaw mo, Marvin. Tapasigmat ka no ngamin a half day ti pa nagtrabahom. Tamat maturog ka iti kalapaw. Nadagsan nga rod ti trabaho. Nasakit ti sikat ko. No kastam lang. Talaga nga agbisin tayo. Sikan nati agtrabaho no kayat mo. Tasyak ti mga iwan kan ni Junjun. Di mo mat maiwanan. Kanayon nga addagasgas na no sikat ti mga iwan. Awan nga rod ti magustuak at trabaho.
Awan ngamin pagbayagam at trabaho, Marvin. Nukat adda mastre kam at trabaho. Pagamuan, taik katenda ka. Jak ngamin kayat ti adda boss na. Ti kayat ko, siyak ti boss. Kasano nga day tangay? Agistor talangan. Ingka bumulod ka ni mami, iti pagpuunan ta. Mano ko mati kwarta ka sa pulam. Jay mabali na pagpunan iti store, mami. Tag-store kami kumakin ni Marvin. Ay, diyak kayat ngay gasang-gasat ti kwarta kada kayo. Awan pa nagtalag ko kada kayo. Da kayo pa'y nga awan amuna, no di ti agin innarakuplatan. Saan tak ka di atulungan, mami? Kas itimbagak, no agsubli ka di ti balay akaduam ti anak mo, apuera ti kadandanam alalaki. Sige, siyak ti makaamoy ti amin ang masapsapol yung agina. Ngam no di mo kayat, awan bibiyang kon, makaamu kayo nagdiskarte no kasano kayo adumuras iti biyagyo. Nga, mami. Ibagama makitagad ni Marvin, tapno da pagpuunan nyo nga gistor. Iti kasta, amuyo mo't asalimot-mutan. Tano saan nyo nagbanugan ti pagpupuunan nyo? Diyak lapat yan ang mapadurasyo. Ama nga numabangkrap pa'y adagosan. Ay, nagimot kayo matan, mami. Uray anya ti ibagbagam, saan ka nga ikan iti kwarta? Diyak kaya ti agsubli dito'y balay. Ajak kadwa ti agamak, mami. Pues, makaamu kay ti biyag mo. Ibantay mo ti bagim iti sadot akadandanam. Ngabjak kayat nga umay kagkid daw iti bagas dito'y tapagsasawan kalaang. Mami. Saan na ka naimot? Amom day talolit. Ngam talaga ajak magustuhan tinakidan na am alalaki. Sadot! Jak amo no anya ti aramid at Mr. Lonely. No surotek ti kayat dagiti dadakkel ko, agin na dayo kami kinilakay ko. Ay ayatak unay, ket jak kayat nga agin na dayo kami. To'y pagayam mo, Lolit. Lolit pagayam ko, addaken ka ti amin apangedeng. Iti umno nga aramidem. Biag mo dayta, ket awan sabali nga agikideng iti aramidem, no di si kamat laeng. No pay kasta, kastoy mat ti makunak. Basta ti panunutem, ket ti pagimbagan dayta anak mo. Asaan ket atirik nam laeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Lolit. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kan insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.